Patinaje basatia dela esaten dute. Berez, patinajearen modalitate bat da, eta helburua akrobasiak egitea da, beti ere roller edo patinen gainean eta oztopoa gaindituz. Aldapak, eskailera mailak, barandak, rollerra kalean jaio eta sustraitutako kirola da, eta gaur egun gorakada nabarmena izan du jende mordo batek egiten du eta. KTX-en rollerrak Euskal Herrian zelako eragina izan duen ikusiko dugu. Eskupilotako partiduak ikustera ohituta, sarritan ahaztu egiten zaigu pilotan beste modalitate batzuk ere badaudela. Horietako bat lasoa da eta euskal pilotako jarduerarik zaharrena omen da. Gutxi izan arren, zorionez batzuek oraindik jokatzen dute. KTX bastaneraino joan da lasoari buruz zerbait gehiago ikasteko. Hola, me llamo Yuri Botelo, estamos en Deusto, en el skatepark, en Bilbao, y estamos patinando aquí entre todos, unos amigos, y os vamos a dar una pequeña clase de lo que es el roller. Ikusgarria eta askatasuna. El roller es libertad, o sea, lo que todo el mundo ha soñado siempre en la vida, que es tener ruedas en los pies. Y eso para mí es lo que es libertad pura, hacer lo que quieras con las ruedas en los pies, ya. Como si quieres dormir con ellos y levantarte y irte al baño con ruedas. Para mí eso es lo que expresa el patinaje, libertad absoluta. ¿Roller qué es? No sabría muy bien explicarlo, es que es una sensación que realmente lo que te hace sentirte bien. O sea, el hecho de que tengas problemas o que tengas algo en la cabeza que te está comiendo todo el rato dentro, es un deporte que solo te hace pensar en lo que quieres hacer. El cuerpo va libre, tu mente está despejada y solo fluyes, ¿entiendes? Solo vas pisando, vas disfrutando. Yo cuando patino entro en un estado de trance, todo mi cuerpo siente adrenalina e intento explotar al máximo todas mis habilidades técnicas. Niretzat rolera bizi modu bat da, txikitatik hasi nintzen eta beti praktikatu dut, beti egin dut eta askatasuna. Pues prácticamente para poder patinar en modo roller, esto es un patín agresivo. Y la diferencia que tiene entre otros de fitness para pasear por la calle y demás, sobre todo lo general que tiene las ruedas mucho más pequeñas, el grosor igual es un poco más ancho, pero al pisar el asfalto se notan mucho más las vibraciones. En comparación con los de fitness, estos tienen dos ruedas gruesas en cada extremo y dos de plástico para que las barandillas y los bordillos vayan hacia el taco y se deslicen solo por este margen y no sobresalgan de ahí. Vale, este sería típico botín de un patín agresivo, un poco destrozado. Kirola hau hementxe bertan praktikatzen da, skatepark batean. Oso ironioa da, hemen praktikatzeko baino pixkat modulo gutxi daude eta egun batean aspertzen zea eta kalera joan behar zea. Igual skatepark handiago bazinen, hobeto, baina bestela kalera joaten geha beti, eskalia salto egitea, barandia metaliko batekin batetik labantzen geha eta hori pixkat. Grindatzea da patinekin barra metaliko bat gainetik labantzea. Bai, jerga asko dago. Hurricane Topsoul, Gap, Disaster Fishbrain. Eta gainera, zu kanpotikan ikusten badezu oso zaila da ulertzea. Es un Topsoul, es más que nada
apoyar el patín derecho o el izquierdo según de qué lado te pille, encajar el cupping o el bordillo sobre el show plate, que es lo que hemos explicado antes, que es esta base, y la guía, ¿vale? Todo el mundo se cree que nos ven aquí, se cree que no salimos de aquí, que siempre estamos en la calle patinando. Sí que la raíz de esto está en la calle, donde empiezas, pero hay una evolución de este deporte que es más allá, que es lo que nos gustaría que la gente lo viera. Que somos deportistas de verdad y viajamos por todo el mundo con ganas de patinar otros skateparks, conocer a más gente de este deporte. Realmente el patinaje es un deporte más callejero que a nivel, no sé, olímpico, no sé cómo decirte, ¿me entiendes? Solo no está muy visto entre las sociedades de la juventud de hoy en día, ¿no? Cada vez que practicamos este deporte por la calle normalmente siempre nos salen críticas, quejas de los vecinos porque utilizamos el material urbano un poco como ayuda para nuestro deporte, ¿me entiendes? Si tuviésemos unas instalaciones decentes no tendríamos que llegar hasta tal punto, pero tenemos que convertir en callejero para poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Gehiago mutilak dauz, baina emakumeak ere badauz. Baina gertatzen den askotan nire ustez emakumeak ez dituztela emakumeak ikusten orduan ez direla animatzen kirola hau praktikatzera, baina adibidez orain Bilbon, 5 edo 6 neska gauz hemen patinatzen egun guztietan eta pizkanaka animatzen doaz, neskak. Yo lo considero un deporte, me considero un deportista y me entreno para ello. Esto es un deporte que nació en la calle, todavía está asociado bastante con el mundo callejero, como es el breakdance o el skate en su día, pero poco a poco esto se va convirtiendo más en un deporte, con federación, con sitios para practicarlo, como es el skatepark. Pero la verdad es que en Bilbao andamos bastante escasos de skatepark. El ayuntamiento nos apoya mucho y eso es lo que queremos conseguir, un buen apoyo para buenos sitios donde pase un padre con sus hijos y diga, pues quiero que mi hijo practique aquí, que le llame la atención, lo que sea. Y con esto que tenemos es difícil. Gertatzen dena da ez dela kirol oso potente bat, orduan ez daude instalazio askorik eta adibidez hemen daudenak ez daude era egokian jarrita eta horregatik askotan kalera jo behar dugu geure kirola praktikatzeko. El futuro del roller está yendo a mejor, pues nos hacemos mayores todos y siempre intentamos encaminar este deporte un poco por el buen camino y por lo que veo yo va bien, porque cada vez veo más niños que lo practican, que llegan a más públicos que están interesados a ello. No sé, yo creo que es cosa de que la gente lo vea más. No podemos patinar aquí porque tenemos unas instalaciones malas y tenemos que buscarnos nosotros un bordillo sobre el que disfrutar, porque nosotros realmente es lo que nos hace falta y si lo que pedimos no nos lo hacen, nosotros tenemos que buscar en la calle algo, es una forma de expresarse, es como el arte, ¿no? Tú encuentras algo y le das una utilidad, pues nosotros hacemos eso, vemos una barandilla que nos gusta, nos parece adecuada, la patinamos. Instalazio hauek oso txikiak dira eta gainera euria egiten dunean ez daukagun non joan. Gure gustokoa izango litzateke instalazio handiak egitea eta barrukoak, barruan edukitzea. Hasta llegar un día, yo que sé, quizás a ser un deporte olímpico. Eso es lo que nos gustaría a los deportistas de esta modalidad, el roller.
Iepa, atxaldeon, Donostian gaude eta Laxoa partida jokatu behar dugu. Begi zeharka, behitu zenidan, zorgindu nahi ninduzu, zu maitatzeko, baina beharrik ez, zoro maiten zintudan jada, begi zeharka. Nire izena Tiburcio Arrastoa Urrutia, Donostiakoa, 58 urte. Ni ikiritik Laxoa munduan ibili naiz. Laxoa da gaur egun euskal pilotak duen modalitaterik zaharrena. Nahiz eta 19. Mende herrialdea arte joko nagusia izan, gaur egun bakarrik Baztan eta Maldarretan baietan kontserbatzen da. Beraz, eremu geografikoki txikia, baina hala ere urtero txapelketa bat antolatzen dugu. Eta nik ordurako Hau baino joko zaharrakoa denuen bote luzea. Bote luzea eskuz. Aitzen ziren, baina gaur egun bote luzea desagertua dago, eta orden eskua babesteko edo urruna pilota botatzeko edo asmatu zuten eskularrua, guantea. Hasieran oso motza zen, gero pizkanaka joan da garatuz, eta gaur egun kusiko dutzen bezala, nahiko guztia dira, Eta hau, erran dezakegu ja, 17-18 mendetan jokatzen zela Euskal Herri osoan. Bai iparraldean, bai hegoaldean. Zorgindu nahi ninduzu, zu maitatzeko, baina beharrik ez, zoro maite zintudan jada, pina tarta batian. Gaur egun Laxoa bakarrik hemen erranduru bezala mantentzen da Baztan eta Maldarretan, eta erranduru ere bai, 19. Mende arte izan zela joko nagusia Euskal Herri osoan. Orduan, sortu zirelaik gainerako tresnak eta modalitateak, hau bakarrik hemen Albidez, Baztan, Maldarreta, Bortziri eta Ultzaman deditu zen. Hemen kontserbatu zirelako plazak, noski, plaza bat beharrezkoa da Laxoa naizeko. Orden, modalitate eta tresna berri horiek izugarrizko arrakasta izan zuten, alde batetik harinakoak zirelako tresnak, merkeagoak, eta begira, pasatu ziren zesta puntara, txistenara, ez da. Baina hala ere, baile hauetan kontserbatu zen Laxoa. Eta gaur egun, bakarri, dozena erdi bat herritan kontserbatzen da. Laxoa kontserbatzen da batez ere txiki-txikitik mutikoek familietan ikusi dutelako. Nik uste hemen gure herriko famili guztietan izan da norbait, atxa osabaren bat edo anaia edo norbait, eta beti gainera ikusi dituzte tresnak etxean. Egia da badela kluba bat, Laxoa elkartea, eta horrek, klubak egiten duena da, txapelketak eta gainerako ekintzak antolatu, baina transmisioa da batez ere familietan. Adibidez familian, baina da kirol bat hemen arnasten dena, hemen betidanik izan da, badu ohitura bat, jarraipen bat, eta betidanik bizitu dena. Arraun estropadak direnak hori kostaldean, hemen dugu Laxoa. Laxoa nahitzeko nahitan nahiez beharrezkoa da plaza bat, plaza libre bat, neurriak denak dire desberdinak, plaza guztiak dire desberdinak, normalean izaten duzte luzera 70-80 metro, zabalera 15-20 metro, eta
eta zolare bai izan daiteke hemen dugun bezala, hau da zementoa edo brea, belarra edo lurra edo egan bezala, eta gainera plaza bakoitzak baitu bere berezitasunak. Tenisen antzekoa da. Bi talde jolasten dire, bi aldetan, eta gero ibili barzar hori, eskuin eta ezker, eta gero badire marra batzuk hori, ez dakit nola esplikatu. Eta gero tanteoa da teniskoa ere, 15, 30, 40 eta jokoa. Eta da bederatzi jokotara. Guanten laxoan jokatzen dugu marra batzukin, ez? Eta marrak dire tenisiko saria zala. Azuk marra gero nun eta urruti egin, gero urbila duzu irabazteko. Orduan guk zehatzen gara gelditzen marra hori pasatu gabe. Marra da, azkenien da tenisko saria zala, ez? Eta guk imar dugu gelditu, eta hor kuartoen lana gehien bat da hori, ez? Sakatzaileak egiten da tantu hasi. Botarrian jotzen du pilotakin, eta egiten du tantu hasi, rebotera biali, ez? Eta saiatzen garena da, jokatzen dien raiak alik eta botilotik urrunen egitea. Hemen dugu eskularru bat, hau da eskularru motza, hau dena eskuz egiten da, behi edo aratzen larruakin, dena eskuz, baitu hemen 3 kapa, eta inguruan josi egiten da dena, gero tartean sartzen da hemen eskua sartzeko manoplau, eta honen pisoa izaten da 800-900 gramo inguru. Hau, larruzkoa denez, normalian pista bat zaintzen bada irauten du, betiko, eta txistera bezala hausten edo gero konpondu behar edo ez da. Eta gero pilota du 105, 120, 125 gramo, 2 larru, kanpoko larrua kanpotik josten da, eta, hau da behar dena. Gure helbururik nagusiena edo jaia bakarra da kirolau konserbatzea. Konserbatzea batez ere hemen gure eskualdean badatitulakoz Laxoa dela patrimonio bat, ez bakarrik kirol patrimonio bat, baizik eta historikoki, kulturalki eta patrimonio bat. Hemen bakarrik konserbatzen da, eta nordaki historian zehar eronden bezala desagertua, gutxi barru berriz ere desagertzea, ez? Horregatik gure helburua, hori da, konserbatzea. Ez dakit lehen bazun jarraipen handiagoa, gaur egun plazak ikusten duten bezala nahiko uste daude, baina galtzeko arriskoa ez dakit. Guz hori garraitzeko intentzioa daukagu, baina denbora onagoak ezagutu ditu. Ez dakit nik uste falta dela, jendia prest da ona, joko niri indar gixio emateko, ez? Gaur egun laskako egoera badarria da, ez? Eta desagertzea dago, baina nik uste Laxoa mantentzeko parte hartu behar luketela, ez bakarrik kirol entitateak baizik eta kulturaren aldetik, eta udalek eta gainerako erandugun bezala azken finean da patrimonio bat, ez? Eta patrimonio hau konserbatzea da denen ardura.
Oh, you're fire blown.